munyitanire na ithuĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya Kimuri tukauga nĩ ngatho nyingĩ mũno kũrĩ inyuĩ inyuothe mũratwandĩkĩra thĩinĩ wa Facebook, thĩinĩ wa Twitter, thĩinĩ wa SMS nĩyo 22488 tukauga nĩ asante sana nĩtũkorwo tukirora mawoni manyu na ciũria iria mwĩ nacio. Mũthenya ũmũthĩ tũrarĩria ũndũ wĩgiĩ ũthondeki na ũkũria wa ũtonga na atĩ no ũhote hihi we gwĩkũria harĩ ũrĩ nginya wĩrere no kinye ngathĩ ĩyo ĩngĩ. Thank you. Na twina Daktari Paul Kifisho murutani na no mũhuri wa biacara na James Mwangi nĩ mwonjoria mikawa na maũndũ matiganĩte na maikohe na kigo kirero atiriri disruption ati mena Daktari Kashivera kujira atiriri ukona mundu ahingurite handi we ari na agiraga indo China ri tairo we nawe ocio uthie ugire nowe ena nduke mu ndahingurite igire no uritie niki kana una haha njo korehe mundu thie kuria agiraga ekiraga nyamu ici cia Alibaba cia tene niciwe cikiragwo ni iritu hindi ya heho ikinyaga guku cia Alibaba ni reinvention ya Alibaba ni talk kimwendagia ngirici haja we ukore no ndacenjagia wacirora uguo kona kire ndonire mweri ucio ungi no kiria gitune na kiho we nete uguka uige ocio hau tacio ndika no anyita no tundurie tiriri kuri biashara ungirora thiino wa ikoini ici nicio mekaga kwa muhiano ye barabarere ya kwendia nyama kula kamaki na ruyo kitego kanginya werekeire rwaka ati kundugo ni nyama waurite muno hoyo nginya muno ona SGR ni ukora nyama ikiedio o haria hena gituo nyama ni iria no ndaendia nyama uyo ndie ngima uri ndie kachumbari yes ni nyama kiuria giki kibicori ni ate tukuga ati andu magerie gutuiria dina tofoka ta kwa muhiano twina njega tuko tukirita aicha ikuhe no akigwa awamaka ngumo divine no igira muno nginya ita yakora ni ngumo divine na hote zitano ruri uhoro wa ate gwika maundu disruption kigo giki kigenire ni kiriko niguo na ndu tumamenya atiriri ni ugu tukuga ati hena thikithamaki kiria kinene kiria gaire ingi no ne mathamaki maingi maheta gathamaki kamwe no ero thamaki ikoiga atiriri aca nie ni ngwehera haha nie ni nguthie bururi ungi akora ku futhi ona gutina competition. Thank you. Daitu ya kitabu tulio lakini tutakuwa disruption. Na ngumhe ile tika tu lakini tutakuwa model. Na lama tugithoma mwana ole ngihali. Ku business plan ni yathirire riu. Ile tulio lakini tutakuwa model. Na ruwa akiri nyamushita gotanya mwita go Boston Consulting Group na Arsenal. Na ucio digo kiago ya tamuno wala chini wakenya bejo kedi. Ota kumakia Mwangi. Todo magina ndaigwa philosophy mweno rero okira no mwireri na mwireri mwireri wewe ona ithwe we kura bwe muto uri agumira disruption ni nditu aredu maugenagia muno bwana njeka ungeroride tene uthie fegi iri kana fegi wera kuona manager okaga na marwa ukandika marwa na manager akoragwo hithi tutabangi na kuria thi ndungionire manager ura monekaga umuthi no gugiuka andu angi mokire manager akiambiria kuigwa haha mbere akiambiria kuonekaga aria ngimekire ati othe muno uguo makabiria wiko uguo cieka atwasi mirango kieherio na nyambe ndimuhegere kana huthu muno egie wira uria mutaga na njenga o muthenya kuri hingo TV radio ahingwagirwo menyaga hingorwo tha ciana radio thaa 10 kahingwo thaa cigana the midnight thaa ithano igithi na ndugu ikahingwo rugambirwo bururi TV yokaga kahingwo kufunga kituo igwa tiri kauka hora uguo umya TV ne no gugiuka riu muthe tukona TV 24/7 niki ugikinya handu fegi cia hinguraga thaa ici wahigirerio ndungiingira ugikinya handu mundu ungi nake kimenya ngumwika uria mutekaga opposite ayuka kiwa ndihinguraga fegi ona gutie kuhingura 7 ni hingure ukagea na shift ire hingura thatu cio tuko makiona hene gwacenjia ugikinya makiona he riu na manager wa fegi ti uria tigagirwo ni athie gacaria biashara andu-ini iyo disruption kwa wika uria na wageni muno hena scenario ya nyamu ona citendie kajigwa yitwo ni mundu witagwo Muinyaga bananga barabara ni ndimenya ciuragwo cia maguru ucio ni mundu tena mebuti ucio ni mundu tari na meciria mega ndeitu ndungihota gutuika twiga thogithi ndune kiumia kia mbere gia keri gia gatatu na nake ucio ngioka aiga thogithi ndune
na nä nduragwo må no na arä a maratuona kå rä a gä cagi-inä nyambe njokie Mwangi må ciä arä a maratuona gä cagi-inä nä njigua å ru må no ndå itå tagå thiä te gä cagi kä na gå kå mwena wa Kandara kana ågathiä na kå gwitå mwena wa Ndaiga å kona må ndå agä aka nyå mba cia gå komborithia na iria ciakirwo na itirä na andå na irio hau ndikana wanyita njenga ndikana wathi handu mukathi buroti ni mugakora buroti ndiritu na gå kå rä ngä kwa ndaraca kana Mbaringo kana kwa Kanyangia andå makire nyå mba nyingä må no iria mahirwo mbeca cia pension no itio ni ria kombori ugacoka gå kahanda nyå mba te yo hau na iria ingä hau itie na kombori hau hena gathina kuga atä bwana ndiritu mundu tawo horo wa kuya na kamaki skumo hala heta wodu wa bypass go dioro aka atini nyama orakora nyama kiuria giki ni kimwe ke matamenya ni gukona vegetarian hage na mundu mogeciria adisrupt message macio ma advice ya giothe oke na kindu itagwo nduka ya kuheaga andu aria matariaga nyama irio aria matanyuaga njohire kugia na mundu ngiuka na horo wa yogurt pure yogurt pale yo tumagiro ni andu mithemba yothe wendagia yogurt ati we dai tu twakuona utau tugikuona irio tukuonaga maundu matukuonaga we na thuti yetu tuonaga kiratu kera tukona mugutho kimuri tukona shati kinganga tuoneka tukona njenga na ucio mwana tukona njenga mweno media the basic ndwende tutagukoro kwa muhano ke dia digala ona andu matige kugura ona nyuma tage kugurira digala we ogiciendia tondu matikwena kwendia gwaki makuya you are na much in that field ko kire ya mutu we ndu mweni jikite consistently for 25 years insurance ona dina PhD cia kwa na degree ya na diploma ithathatu na degree ci njenga I think I'm the only one who has a PhD in insurance na nyendagia tondu hari ndu andu mariganagirwo Messi ri ndare atuma mutumia akamuthakire muvira ate muthi mutu sweetheart bi muthi thakire muvira Tiger Woods ona kone anyuite njohi muthenya ungi ndare atuma mutumia wake akamuthakire golf etagwo passion success yokani kitu kwenda ene ndio tukada gimaroka wira made no maroka kule muthuire muno thiini wa hapo ndio wanyita point ko adira dikanere wajuko kya atera bata bwata umuthe tondu bade kumuga antu atukira kimwere ni muwe mwere kina ihura kimuri kegwira onagire koingira to iwe jega na wira wake gura kwa distraction yuga gatire bwana Denton no jokie orwa mundu kwenda gutonga oge identify ona andu na nyambe hena ngerekano hari muthu mwita kweta duka yake abirie kwendagiria ruthika uguo na kakoto ni thwiti thika thwiti umuthi ari na chain of supermarket in Kenya actually he's a household name hari how they give you umuthi gathwiti tu mumujo na no nyere muthenya umwe mwita studio na ni jwe ni umwe ari kinyanyiri ethika eruiro ena he's all over abagirie kwendia thwiti andu makimenya ni mundu muhuri biashara ya kwendia thwiti na andu na tondu meciria make ne hote kuona meciria ma andu ingi nake makapture akabenya mecita kwa chain of supermarket wadaku go delitu mundu ya monini pradi nake hora murimi ura monini ri ni kweta acenjie mekire yake ya maundu kwa muhano ri delitu ta umuthi uri ugithie mikawe no menene nyambe hene ngerekano ri gutikona shusha ina haria jana ni muyo uguo mwena njeka waigira magothondekire faces no wikaga kiratu ate gikaka ho iri tawira gira komia haria ta go New York hatwena mukaita kwa Dove Story rero hagio ngiri magana mere mas 65 per night no need ko dai komire o mani yok UN headquarters yore hauta go ni jene we wa Dove Story no ni dai komire department yago Switzerland ko ditago Rusan heto kile River Basel River Line ko ya Basel umeta faraja ngora ku gatire bwana Denjo ano laza emo dolo gati ona dai passport na wewe biete ate dole mahida magodeli na ona biashara ngo kwenda Mr. Mwangi biashara tawo gitwa kora maundu maria manene orona umuthenya wa mothe ndikwenda kumuga migi horo wake ndugitagwo horo wa computers tondu gano ndigihana no nene mutocoka maundu ma biashara maria urie mabata muno waihura na jengari ni kaundu kamwe kwenda kumuromithia muthenya wa mothe na ngumenya kaundu gaka na muntu we mumenyete ugithie nyiriri haria ndetagwo Ladies Tailoring House Ladies Tailoring House etagwo Ladies Tailoring House ona andu magira thuti taki ona andu magie kuria kugimagira ga thuti kuri metikitie Ladies Tailoring House niki tondu agina kindu etagwo identity so kira kiri pata muno njega ni kwa andu makamenyaga digendo andu munari digedi hari njega na ne hotu mundu gogire at practice makes perfect na riu nenyu mukinyete ona wo wana mukutumira andu muriguru muno thini wa media fraternity it is because you have done it over the years na andu biashara ri na no hoyo ndu ndiritu muno na ni tauni I like being unique tau ko dia kwa ne factory tagwo the art of motivation kwa ndiria andu toni ndi hagirwo kanua ni kira unyana na kyo njega ne kanua karuti aka ne kanua investment yakwa ne kanua kwaredia ndu tu ukara net college cigireka ni maundu mariko ireka ukona ireka uno ni ate ugithingika mugeni utekagwo ni andu ari angi nake muhuri wa biashara umuni afatie kuria undu umwe tu nigatha njuke ruhoro how to run a successful business wambe wikake bede ya guthikwa bilia business david ni tugire horo wa idea about urore andu arenda guthii gukora umarore ucoke rore neighboring uria mareka wone ni ati ungika tofauti no uri andu ya mareka
wogere haja ya gwika undu tofauti no ndore gimareka ri no agena kiritago niche market no agena thoko no atega no sasa de mwire andu umwe ngumwe kwa rihoro business igukura na mundu na utonganiki tondu ndito ndo gimatio utonganiki ni ande gimatio tawona mundu na ikari kina na milioni thano cio ni mutongi ire bai ire cio ti utonga niku muthomithio mutha no june nguturithia ngoro cia no njiraga dunya njue na githungu bwana tondu kini kio githomeire in matters of finance there no emotions tondu njue ni nguhutia low enough hari mundu ngwari njeke no ni kaba ngiteithie mundu tondu na getho gakinya one mwathani wirago ni kuri mwaki na ti wa gas mwaki ucinaga muno gukira wa gas wero ugo ne muhujio kamenya iko mwathani aiko hega ngicire ngiruga shabaci mwathani ngaigwa ruore edi ngaicho mwaki no cio kiretie hau mundu akamenya keru honoke ru mundu ahonoka ari kuona benefit ya gukorera mwaki nduru wacu mani na Jesu na maitho asa mundu ari kana ya garidi we no ndigithite gucera miaka mingi thutha hocio ndure mwaki katwanjie ati mwireri ndira gucoka hau ndagitari ndiretekania nake tomaundu twingi muno no tomaundu ngiriri ndiretekania na tuo tondu riri environment iri aturiri ndiratwitikiria tuthoka hau haka makis ndio gwendia nyama niguo na ukori ureka fuchare ndireva turore ndo gwendia nyama niguo na turore population yitu ya bururi numbers let's look at the numbers bururi witu ri turado tu amaruta biashara tu let's say 20 million niguo na hau kama kini na busa say 100 ogera ya nyama maitega na lengo kolo different ati you need to look different na do ari angi niguo kadre dia sa yo hahari ni yara mai niguo na ndida ko de wira todo dio na opportunity igere todo dia sa ido da tadwiga na lemwe ne gwika icio todo ndurenda gwicirio tungikane kadre todo ari limited choices I'm telling you adore we gimara ona maratu irolera he mundu rauga atiri agiona ngiriga na rimwe ri ajurie jemu ijambiriria wira uriku matire na idea kwa biria ririgo no atiri for 42 million Kenyans kana tu give or take 30 million maida kuta biashara that million differently or your business to look unique all no kulipeleke biashara ya hao twale bagon ungitwale moro ungitwale na ikuru the same business model no kana atiri maiko tia copy paste tikwenda kwa aige matire na exposure yao kuna atiri ule gigarosha hiyo uri jikenda miro hadu akwenda ya kahawa ona gaga gaitu beka na gatheru kiagasi na namuhuka na kitu kingi matire na exposure yao aikara hali ari tondo ari haitu mwe mutore ari within a box area RSD horo ayo na jikwenda gorke tondo dagata godie ku turahuro ira tukutore uraidi tena ngita no ndegevie dagata godie ku agikatia we mwenyewe tukijida dagatari agikatia mwenyewe akadini mwana kio kiuria kimwe keza bedini mwagina demo leo mwagire wale kego hakiri utaka ndagi dogo scarcity mentality scarcity mentality it's a very dangerous condition to find yourself in tauni dashirio kwa ni without leadership ogeza kakia dogo wa dobi kia dogo lo forest tosha kwa kariyo na kia dogo lo kwa referred kariyo no ndo mire tosha dio kana irofi tukiuko horwa kula ni business ni waka makis ati rugi horwa shairi hari modu mo kubatira gwiciria muno horwa de Kenya begurie kindu kimwe niki gitumaka jino thini waka makis ugwicire nyingi kule mutu ino kile shiringi magana make matano ina day na ngukule tumike no ni aroka gokiroko no ndo aba utongo ajumite dogo kijaketi hahari kihana rangi ni kia white no kina gikuvo kia makara kina gikuvo kia kimina rona nganga midi hani no kenya kimira no no atwenderia nyama hali muta ihora we hubete ngura kana ndo hana gava na no kereka no na jeka kana na jeka ngura na jeka hana ri aikia maido kana haha di kuria aikoro hali haba tilikuhithwo ni ndiraho ri hara mundu batiduke wa mbere maitho kuaba kuona gwigitu ucio mundu akalu so many customers tie business you majuru but he never make the basics cleanliness so the customers were kile kaba tauni na gidi kuria handu to ni dia ameka na ogia na ugo chini chini ene we mwagi na ndia ona ku to na nigirewa na ku au ne tukana tukama ene na gito deto tugitu la irima ona jege ni ma irima watu ko wekati ku ngaka declare delito na nera ye mwagina na thomire tia doni more than 1000 people delito wala umothe ne je magenya na ha mauge ni kiteno wa delito na giuma polori wa Misiri no ni jere kaide kana ni no ni dirake ka Joshua were to bwana delito simple basic things here business
gutire mundu urakaraga taru hari handu ni thia ngare cabaci cabeci nie ngarugamia ngari ngakora na ni matuonaga Kimuri ngagura cabaci uguo ni na ndie na kwa kwa ndirigite kugura ni cabaci na njira ndo mathondekaga cabaci tondu aitu mite itagutindaga explain na no ni ngura ndo mathondekagira handu roda very clean ona ni kuma corner me ngete to hoi so into them so cleanliness is number 1. Number 2 customer ori ukora age marenderia mundu nyama nditu na kiandari ni hoi ko kirahituka uramba kurigwo ni mucingo wa hiko ona mundu ruri ukarigwo ni camwanya mo kuigwa kana giko kirakuhutia ukari hau mundu cio ndarionaga biashara iranago ni maundu gumuthomithia principles na cia biashara na nicio kwamba kwira mundu uri wa na tukutinya na riri maiko no twa ne ko kakuingia mwagiri gututeithia ri kwenda he ati gutuika atiri ungirwa gikuyu-ini ni kuri mahinda ma maundu mahana gatari muguruko kwa muhiano na njira ino tai hindi ro kweragwo ri uhoro wa nguku andu makaiga tu nguku kana kaigwa ng'ombe cia iria ati ugagitarwo malafu wene we wasigocia muno ucio horo ng'ombe kerwa ati ng'ombe no irutaga kilo 35 kaba kuyuria tiriri ngere ni ya kilo 35 na mukamori to ng'ombe kyo hiro thiri kamago maita matatu muthenya maita mau na hindi wethe ketwo homoni ukamo ukaiba wewe ukaigwa horo wa kwero wanyita ukaigwa horo wa pyramid ukaigwa unigi horo wa maguta ati ungirona hari ugikuyuri hari maundu mokanagia na mahinda ati aga kimururumo fulani hari kimururumo wewe icio ngigwa ri gutiri handu ta kwirwo ri maguta no gacoka kuria ati ni ile taito ndokiuria kiuria kiu ndio niguo mwangi tondu gukiri ni uregeire haria we wa mbere we ni uregire haria haria wajiko haria ha wajiko niguo ndagitari acokia twire tiriri ona maundu macio ri ni maundu mari kubatie gutuika armed mundu witu kana okuga tokendie nyama utotware process ini na hapo process atajirio yuko girigana eketuge kwa muhiano ri girigana kana tukuga kwero ri these kwena betting irathi nginya gugicagi ukora gatereri itonga nicio ira manipulate ande wari athindu he mundu amikira kill na kore kwero icio guku endagia main incubators agethondeka market agethondeka market within supermarket atia makimbe mari ali ndathika tondu anoni arehete kwiro karanja rangirano karanja itware nginya na incubator nene eketogo tige tuthekia tu he mundu murata witu watu ibire tukieria uhoro ucio ri ngociria ngaumite China kurehe incubators yatago ngamuiro ndikari muiro atu igwa ari haria kenari akikuwa atiriri ati ni maheni ajiraga ati makiria tara agurite nguye ku ngiri 20 machini iria aida cio kucia ta cia milioni ithathatu irehete riu hindi yo imeta airport ni kuinuka raino gatoko na gukura akinyira haria kenari aigwo horo cio no ngari igire kando agithie githaka giake agithie guteithia ni kumaka kuo thio ndararika ati ugututwaraga hau waraga nguga atiriri ugikona ndu wothe ri urokana mundu ni ambire ka identify there's a business opportunity there riri akimenya kiamia kimwe cimera ciothe akidentify that's a business opportunity agoka na kaundu na ti mundu tari na mbeca ni mundu na mbeca aroka na betting machine agoka na horo waku agoka na kia idea tagu he mundu uriye kiuria ti mundu ati kuiga mbeca ukariha kaheago gaga wikre igiri komina moja na no iria cia ila pera gutiri handu ngithie tondu gutiri ngithondeka mbeca na njira iyo riu ni mundu akahendia andu ageta andu mareheire heco kithie agacoka rira athondeka mbeca kise nginya handu fulani ri agathagaria gitama na guthie kundu mungi mutwara andu aria thini wa bururi uyu ri ni waingi na purchasing power ya muthini ri tikuthina mundu ngihota kwigurira nginya mutu ucio kana kwigurira ngiringi komisia gutuma kanya kana kwandika isinya mutu ucio cia gutuma roto tiroto ocio ure cietagwo ni mundu ma understand twina milioni 10 magohota kwa afford gwika kaundu kariku kaundu disrupt I'll be the disruption here eka disrupt na begere mundu uyu auga ateni ni waingi lewe kenya be demo supplies aria matumite institutions iria nene ciata cia thimu na cia teki kule muno ri lakini demuhe idea
hari kambuni yarehire airtime ikirehe ngiri ikiona ngiri andu ingi matirata kugura ngiri na ari ngiri matano kiona ona cio matano bado ri mere ba 50 mayuka igana mayuka 50 mayuka 20 mayuka babatano macho makuwa ru etako kadogo economy kadogo economy kiwa gitiko kiwa hali ida vina na makontrola economy so bada kugatiriri ndeito dino andu amareta theni andu aingi muno ri lakini abego surprise umuthi na mwanginye uko makamuno ugithie kifiro umuthi Michael Jenga no ike investigation yaku twina mundu umuthi na fract yake mwikaga okevera tone amenye gutap the law of large numbers ayo kana the kadogo economy no nywe muona gatari muthini na ati make sure tondu ndakwenda thiri yake ya biashara yake kamenyeka ni nywe muri mwetu muri high profile ri akenda ko operate in wa environment ya operate gira no akimenya mundu atageti niwe muiki rwakitete ko turnover agathima mutu na gikombe giki agathima maguta na kira giciko na kiria kingi muthenya makaido kiciringi ainukagia ngiriga na rimwe ona andu aingi mari na taita cia kwa na PhD matonaga pande ngiriga na rimwe no we ne onaga ati akagura gitome kia maguta agona gitome kia maguta no akagura mutu no kutia tahagia ejaga machono na ni mugi muno ono ngithiure ngari yake re thiaga nayo ndakona gethi na murauto wa muthuri uri hanga kana munga waku kana wa mwangi katukigere giona wakwa no akenda alimete aukaga na kapika kugakoro muno no kigacoka aumera alikumira na guku njari kuigua na nyumba don home ya gorovainya hari mwanake murarehire thini wa program yanyu ucinaga mbembe akigura bathi no acinaga ki nigetha bathi igurikinetie kire arorire meciria mandu akiona o ukundara inuyo wa andu aya meitaga thini hau niho tongori cengiria muno umuthi na ngumo thini wa Kenya na thini wa thina munene wa kaheo kihau thini wa Monaco as the best manager of the best entrepreneur of the world au mete Kenya tondu kiria kire ni ku disrupt the banking industry agiria ikora then bankable akimenderia idea ciao umuthi mafloka gwake akiwa diko batara kido ikora account ini diko batara uko ahuru bisha gukora ndoko rihio kinya bicha mugabagio kaka nyimu kana tare guteithio murateithio no ni target ira uko na account ya thira mbeca ndena thina gutikwenda minimum pass we don't require any minimum amount of money tukwenda guikare ugo yokaga wona mbeca ukarehe kugure issue ni riri Mr. Mwangi wajikore uri hari ari mabiko mugaga bukini ya Hosenya muhari wa gatatu andu akomoraga ni kwaga ki ni kwaga umenyo na mwena maitho no mutionaga na mwena mato na mutiguaga tauri gicaikira ndahaciari nderitu ri ni njandikithie na kingi muno kwendia insurance kwa muhano ajuge guthini wa national television umuthi acio mena misia na mena metoka yao tondu nemekire atia hari mundu wandikire point njega muno thini wa mandiko ma uga ugiakugia gikodika ni mumwitaga hamu tujua wagathirwa hakimwale wagathirwa au onge hakugia na gikori nderitu ri ate ungimukora na ikoni akuite na no muthalau no kuni kuo tongori kuo Mwangi andwa no njujeke na kujokia kuo andwa cio Mwangi twina waingie metagwa thini ri hau ni handu maumaga gatakati-ini kao na ndi kundi ndiraga atiriri tukiuka ni Uthondeki wa na ukuria wa utonga ri ogo wega bengi eyo iri andu anini kiatemu igiuka ayo theri mana depend na population ino ni na tutingimateithio turenda kuuria atiriri mundu uyu wi haha thi ucio uragura maguta ma guthimari agutwika empower dia rucio kahota kwa afford maguta mau empower rucio kahota kwa afford maguta mau akahota kugura yatemu ya ciringi 5 kahota to kahau plan haule ndiragira gona atiriri na mawoni makwa koro institution ya twina cio kwambiria muno nginya na national government ni gwitikira gucenjia the tradition bebe ciale mo nitike kuigwo goko iguru itike kuigwo ngara it's a just tradition let's reclaim modo no ta ngire mikara ici the green revolution yore abiririe ri ni andu monire thina muno makiona atiri ni kwagire irio no nginya twicirie tuke kaundu gatari ka ordinary kare gakoragwo kare ndu mothe mamenyerete out of the ordinary thiri tari uguo ugithi hata Kiambu na gugwitumuraga tuthiri na migunda twale magakahwa mami akimena hara kama sire broti ri arendera mwalimu ariho mwalimu kyaguriithia gwitu besi asakiriti within that village kwa ngu kwa tereri thirikari eteithie kaundu gutwike kwena memera mingi no tukunje village handu wakahwa na tuzari baga ya village such that economic activity eyo mundu ni aona ciringi yake o muthenya niguo kahota guthi kugura maguta mu maguthima eya time ya ciringi 5 ateithie ukorwo ni undu umwe uguteithia andu aria ingi we woire mundu wa insurance akagura ngari yake ateithie gwake na andu ake ndugati uragura insurance katangeteithie hadi rucio kahota kugura nene tucoke hau baranginyo kihumo kia mwireri hari ari akuhota atia rucio ukagura mutu ucio ruigi ona umagoro kando ya disrupt Mwangi na tongo tindika tongo rere na Kenyatta National Hospital abotige ne kunyo kudite kwa Mr. Ihura
Kenyatta National Hospital nä thibitarä no thibitarä ä yo rä å ngä korwo maternity gå tirä na andå ndå ngä komio kuo no nä thibitarä tondå o handå hena specific role yaho na nä heanaga ngerekano ngo kå rä ndagä tarä wa ngothi kå rä wa maitho kå rä wa magå rå kå rä wa mahä ndä kå rä wa må twe kå rä wa meciria na matå na kä rä a kä ngä wendakwä ra Mr. Mwangi atä rä rä na ndamba gå coka o handå tå kä re horo wa kamakis kä rä a gä tå maga andå makorwo marä a thä inä wa må tå rä re wao rä we are poor na ndumä re ciugo cia Professor Dominic Mwenja we are poor because we are poor tuli athini tuli athini we are poor because we are poor jugia tere Mr. na dokari kuri na nikiwa how to run successful business or pyramid schemes na ho da how to create wealth jugia tere na ditwa jodi kire kwenda kuria Mwangi ugikorwo ni rari onige guo no ri kwa maitu guo ri na thibitari ya Kenya tondå na må ndå raimu na ndagätarä ya thibitari rä angämenya atä a nä rarä nä igego ndangämenya ndikana nyitara ndokä ra ndäritå nake må ndå å cio enda gå teithio rä nä å rutagwo na må ndå akagä rwo ndå ngä tuä ka atä å gå thä ikara harä etagä rä atä Uhuru Kenyatta gå ka gå gå teithia kana bengi å ka gå aboroga ndonithio maiko må thuri å nä aretå teithia rä å menye ithuä kä må rä tå roraga maå ndå matatå political economic and social no grona ona inspirasi cia vision 20 ndo kurodo itumatire mamenya kimure kiumaga na kona netheka tondu ndungihura na kimure na ndungikimenya tondu maita maingi kirumaga uhoro wa methingio ngeuria tiriri maiko riu tha ici ri andu no hiu maranora anasa no kunora erumite kini ajubiri nao manorete mwena uri ungi no yuri mo hari maundu maya turaria ri we mwene agenda yaku hari githurano giki kia mweri nyanya atugithie guikia kura ri ugwe we wikaga mikao yaku muthuri umurata wakwa ni ari ngurwe muthuri nake ati hari uria we wikaga ri agenda yaku ri tiga ya mundu ungi ri yaku itondu ugo twagwe tohoro wa thina maiko ndi uragia tiriri fundari ndire acenjio ria yanagia ona ithirari yanagia ta Naivasha ona miaka yacenjia is it ugo nugo tukoragwo tuhana ati o uria bunda yanagia noguo twanagia thutha wa miaka 5 gukigana kioneki thutha wa wiyathi uhoro wokia uhoro wa mirimu no uhoro wa kuingata ukigu maundu macio no muturario muthenya wa umuthi ati na no tuthuranaga miaka 5 thirikari igoka ati na tuarwo ati 140 billion ni gutumirwo kurehe irio commodities in a month ne guguga ati riri twaiho tondaigwa wagweta kaundu ati wororete mundu ugire ati ugire wala wake heka undu ugoti ugire urarora ngiwa hari githurano heka undu ugoti ndira mundu kiumbe no ndinaigwa uiga atiriri we mwene ni ati urenda kuona kana wako pecietwo ndiraigwa njiguire process iyo wewe yeheria ndiko yeheria ndo wariri haria ndiritu uriri na haria jenga ndagitari ri ndigwiciria ati ndagitari ugire wega muno niwe mundu uria gathura ndagubatara kuona boosters ndagubatara kuona ki niwe mundu uria gathura mundu agiuka agucina keni ngore agucina keni mundu uhe kura ri ni ngona tari kundele kuwa meciri ugikorwo ugwitikira unengerwo ciringi 10 kana 50 kana 100 uthure no mamundu uria wigicagi hau mundu handu wangi ona ni izana riu rimwe ni gutuma gwake kununga gitunguru muthenya ucio ndangiraga kuoya no kona atiri aya maratutongoria ri mendaka tukore tuture muno turi athini niguo matukomere muno ningi batiri ni mawoni makwa binafsi ni turore mundu ti athina ki ona kana niku tondu muthini mana sake no rakahiyo ona witu wa ure ha gifira we ha niguo jugire no ona MCA afira ni igiri gitonga na muthini hadiri maundu mangi mundu akiruga mugu juga tondu ndekiruga makora gwitu ri mathio ya hihi mweri ngiruga mugu ndakwereria gwiko na wone una Mwangi wa gacwe no ndimwitikie ni ageka uguo hekura wona ni mukora tigana nani no ndugeterere tondu ndiroka ngakunengera hari gucina keni atiru no ni ni gutuka ni gutuka Joshua believe na mundu mbere nene maundu maya mangi ukabira kikiri ni nyonaga ni ngathi tutigetie ndeka nyinyi muno na ndenda narua twanjiririe ati nie ni biashara ndena ciringi cia kwa 50 ndenda kwanjiriria biashara maundu matano maria njairwo ni guthie through thank you muno Jenga turatumira githungu gutumira wiko thengio ndi gwiciria ati Jenga ni mutiri hanini ntamwire rire ucio nda 2050 twanjiriria ndimuna ndagiri 50 5
na tuwe pesa kali ndio kiabira ngiri 50 ene fikene lakini tukenda kwa ndio shabashi na shai kwa ndio shabashi na shai niguo okay na turadia hamaki zibadwe turadia be mujago ine ado ya mujago kogo ndira sigiri 50 na mujago probably uko ya meri 18 ungegalia kogo kabira kauga kwa ndire kabira gatu kadira ku contract ka 18 months ka 18 ndio to no ginyo hero niguo then wakati tuko kunira fidira dada kwa kahajari niko kwa mundu witagwo kanju niko huku ndira huku niguo kindu kia mbere nda golden license niguo cia food hygiene turore county ya Nairobi tuke mathabu ma county ya Nairobi food hygiene hane ngiri 10 ne ngiri ga 10 kana ngiri 5 na public health so the give or take 50,000 niguo nduke compliance ni ndirabatara ni mwenyewe ndi ngure jiko cia kuruga di hakaria ko ngure jiko onogone imwe ngure jiko ya ngiri ngure mutu na rugeo na hada wa kurugira kametha na kira ki cost yo theri nikure kindu ciringi cia kwa ngiri 30 niguo ndina ciringi ngiri 20 cia kwa cia kugura mitule ustoko na recurrent expenditure ndi huthagira muthenya hari ngiri 20 muthenya mwejoke ndi mutu umwe ndio kile mugeni mutu na boco hi probably nyino kira ngiri yako na 400 waini duta cost yako ndati kuna ciringi 400 out of ngiri 50 ndaje kora de biashara ndati kuna ciringi ngiri ngira ndoleka 1400 duta mutu ne hudire transport niguo tikona manana ndiko faida na manana utili biasa ndo koronda already oko uko wa 1400 dile make because ya kuna 700 ndio ngera transport ndio kwa kutira kile na dikara mutu iguru no ndiri akanyumba ko gole within 18 months dile ni ndio na gode biashara ine orengi unless nyone besa ige inject capital biashara ine yo todo umenya how da rugira ti odikaraga no de hobira gari hade jiko cio cia kwari na andu na ni wabatara nyame kwa yao kwa na ni kwenda mundu wa guthambia thaburia ni gucere mundu wa mai kwakorwo ti biasa ni nditu muno tondu kwa gikara na ngiri cio 50 ndaikara kanyumba ka ngiri 2 karangi na ukanyumba ka ngiri 2 gatiri ha mujengo uri tondu kwa gwitu tiragia ndiragia dola niguo njoke ya cia kiro kwa manjua cia iri ndiroka peak time niguo gari gisi kwa 70 kwa ine dedi na aduma sigege 50 120 ko ina de nie kole ndigukeria haha goko no kurare ndari ya cukuru hado ko ngithondeka mbeca ri ndate gutu koro depu wana muno makiri tendo na mwana tendo ukasinali ndwe na mutimia ndina mutumia ndira ciana ona wika ndugikara hare gwikara hau wiro ngisi icio 30 ugithirukia mieri 6 uthika no wira wingihire no me no mundu wa mujengo aho magana mana nake ndakakora hizo cia na mali hawo wikire kogu ne gombo gako bagije matukaini yako ni uritu muno kuruta biashara edize na environment alafu ndungi andu matiendete kuriha mathiri nitode tradition ya Kenya guka ngombe rucio ngari ndwarugo wika ndwakiruga mucabacie na madondo yo ngira ugakima haria umuthi nguria ngima so competition yo koguo ngakura ni gukuria ndigukuria koguo tajira mundu ucio ri agiruta hau tamutarani agiruta hau atia ni na uguo ari ri riu nani ngakigwa ndathirwo ni hinya guka riu ri wa mbere bwana Njenga ri no ginya tu encourage wajikoro ore kuria ground niguo ndirenda muno tondu ni wamba kurehe scenario ya Nairobi na charges cia Nairobi na cia kanju license cia kanju iri goro na ikire iguru koguo tucoke gicagi ugita tucoke gicagi niguo tucoke gicagi no tugucoka gicagi ona icio ngiri 50 iri no ndingika bwana Njenga lakini beha nengerekano huru muno riu ngithio muthe barabara ine citu Njenga na ni jweni muno na ihura haria hothe murathie ri murakora andu mararuga cabaci na makendia cai na ni jekete research igona no gutwara more than 1000 spots within Nairobi adu mara make living yao na gweka uguo kugo wabere matiokire Nairobi town toginyo thie mujengo ini rukira mundu abaga kurora ndiritu ne potential ya business yaku hari wathi kumyambiriria kana ciringi 10 kana ciringi 50 na la bejire Mr Mwangi ti beca iria mundu ithuko ti iria beca uri ha gituma gotonge no ni urarika kana kiria wona gituma gotonge da interpret na kuma ni Leke twasi mundu yana ciringi 50 na ni identify haria andu mumagira hwaini mugithio gikinya kwa muhano ni na haria hetagwo kahawa kana githulai na ndama kana mbugiro iro haria mbugi maigagirwo na kama haria makinyaga late makinyaga 9:30 akona andu ya makinya 9:30 thi amwe akao maria no gumu no kuno no ndimendagirie githeri kwa muhano kana kindu kingi ta shabashi kana makoha magathi kurugira mucii makoha magathi kurugira mucii kugo wabere riwe igari ure die biashara yaku ri ndona bakuhurwo ni mundu wana guku thirikari ndu abeto aliyema
tondu nake runigiri wendi hoine we ndu marethira hingire kana nigere niguo ndirauga rura njire kanjo ni hingi wakere nyumba ino nene etagwo time sawa matire hau tondu nigu nakuona no kumakihingire no ciringi ciaku ngiri 50 urendia tuge urakura twambe tuge horo wa potential mundu etagwo njenga nuona nwamba ku identify thoko ya andu aria kwenderia ruci the pillars ile ithano ra five pillars I'm talking about twambe kwamba kweria mundu ma licensing tondu macio ni mabata muno na kwamba kumenya kirio rendia mirigo tondu those are very important aspects ndio gucoka na kundu macio makiri maundu macio ni technical twamba kuga wa mbere wambe identify thoko yaku muguri waku akiri akiurendia no urakienderia location yaku tukwe handu ngithie kwenderia ningi andu meke atia makurire tondu uria hana wa gatatu ri ni urakinya ni ikiro cia gutuika ati ndugoka rucio gituike ni kiaga hari nyama itagwo economic order quantity akore yagiro ni andu 10 ukamenyeka acua acio 10 matiagaga tondu out of acio 10 ri ni mare kurehera andu 100 ni mare kuhe sign na bainya ri ni iga records ciaku kiria wendia business nyingi nditu thiini wa Kenya iharaga because matigaga records nikona akinya matire mushara wao na waduka maikia besha aka hatiru ni mugani cio ni ciao na icio besha ti cia kuwe mori wa biashara icio ni cia stock yaku kuona hojugire no ginya uya ko ngiri mushara waku ni ngiri 5 ungitumira ira tumenyaga wina thire wa biashara agiria kuko no ginya uige record yaku wega ya maundu maria odeka kiria ugurire kiria wendirie niki kirathie muno uyo kire ata higher level now ya tokuva corporate no the same nayo kakinya hari mundu wa kawaida tukio ndu wa gatano wa bata muno na njugaga andu magatheka ndukanarehe mundu wa maituguo muru wa maituguo kana mundu mutwino nake thini wa biashara yaku sana pira thini wa kurani biashara ndukare relative ndukare reke moga ona mu things at home wedi wa akagwira ndira kwira mundu ikite research rigandika lu ni ndira na authority yawe ka research gathire go yakiditagwo tuko yakiditagwo data kuri andu tukomenya eno yakura ena agwire ni kindirito ungirehe mundu thini mwagirini wa biashara yanyu taru rehe brother yaku nure mone kumuria ciuria muria emaina ngiri ko micithire ko tondu mwambia mautia kunegana ni ya biashara ni mulikijanirio kuri mamu muci adamena kamugunda kana regi horo wa njora ndiritu wa mbere tuga wambe identify potential yaku ya thoko niki urenderia andu ariku niho urenderia kana kiria urenderia wina kio gya kumit kana gya ukinyaniria demand cia andu acio marakuriria haria urenderia ni handu secure na handu hara meet utheri wa ora gitageti na ndukarehe mundu wa biashara wanyu waga tanda tugetha mwangiarie ri ndiritu na handu makulagira hari kide tugie horo wako kukiriete weo ona korwo na gaciringi 200 per day ndiritu o make sure ciringi 50 yaku no aciga handu ke savings na kila kitu manga business yothe bwana jege gakura tikiria kiroko o muthenya tondu icio mbeca ikorwo ihana riri treadmill niko tidoge giruka ebe ndo mbeca nime kuri mehena gira ndi mathomithagia makamako na mundu andura karigo ke mundu aranyona kinya ngoro ukoretwo mbeca ine miaka 20 no nduri handu hara iguthiaga ukabaga distance imwe tondu andu mbeca nime da kuigua mundu ena mbeca vengi comfort na mbeca vengi ndangi mataka kindu gya kugira no ne batie kwiragia trade kungigakinya handu business ino wa mbere no guke undu business iyo hingo uri na haria ukorira wina riuriro disruptor disruptor tuke une ago bokoria taru andu marari na riri na marori na maragira no kana ni okire riu Nuko auria biashara matia na kindu gitagwo etagwo tumetaga buffer stock kana horo wa gwicira gihoro wa ucune guka utalaireri ucio ule mu ni agatuika wa kuona thina so gitumigia savings into that kidida gucita savings muno none tucugene savings kana wiki ko bere nda gutumira kigo investment tondu savings ni dugaga muno kuigwa ati mundu aiga ciringi 200 handu ile kule ciga kuti kundu kwa bezida ku jorio jega ukameka kashua akona ciringi 200 ndiritu ciringi 50 reka atia na leo tana iga ukeuria ndaka kuiganiki ugacoka muthenya mumuni ahingaga biashara yake ukiambia kurani biashara is a very important pillar jega umenyaga nduri na monopoly we nduri Kenya Power nduri na monopoly lifespan ma atithini wa Kenya biashara ilastaga miaka 20 maximum kaigana miaka 20 tulaji muno ndoni between 12 business kaigire patia ukiria na miaka 20 na by the way hena kiuria turora giatere Michael nyonia biashara ithite bere ya mumiambiriria kegwire ndiritu na ndona Michael agatatu kwa identify muthenya umwe wa biashara no nginya twete athuri a redia no nginya tumete na tamadogo ndagucokia bugu twenda gucokio ni ula ni no muno ndaguga atiri na ndogo kana oigire ni no taoigite kwirwe koro ndakira hiyo ndi uyu todo kama tuikarire maiga heka ndo ndagitari ugati identify horo apira icio ithatatu I agree with you igana kwa igana haguti kutindu ndiraga na kuyandika na ki no ngauga atiriri
mundu twaria horo wa mundu riu wina capital ya kuiga biashara niguo oro ni identify te tika biashara arafia kundu kwenda kuthie kuiga tukugwatirire he mundu ungi nake wi hari uguo ri arenda kuona mbeca icio niguo aingire ungimuteithia tu ngimwona gita mutaramu wengi riu haha ni mundu twikaga nenda nikio ndathire university guthoma miaka 14 tukora wa bici mundu ne ukore mundu angore angora riu ri ndungihurira thimu ndagitari ati nari onige wari Kenyatta uri mau ari kuke ati ndagitari tatahuria na yakaya na ria mugwanja riu nirio riu rinyite uthia kahonege tho gucige kuri kuru riume no mangitukora bwana mwangi ntumairaga uria gugithiaga muturire-ini nigetha mundu akamenya kuria ngimtande mundu amathe ugi mundu amathe ndo tande na kihodia twambirwa guo kwambiriria twaririe mundu wothe uri iguru thiomi ruru turaria ruru rwitu ni twendane okay gikuyu ni twendane okorwo nyendagia cai ri tuli ha tuli anali o mundu na contact ciake ona fundia o wa thitima o wa thimu ungi mama koroga twendane tu andu manyitane ta kuruhu tugia atiriri tutaruriri oko tule move andu twendire andu me biashara inde tofauti tukuga biashara cituli siku security ra haha ndafatara kugura insurance ri gathi kwa ndagitari na ndagitari afatara kugura murauri akajira mwagide hera murau besa cenyu nako yathiruka he mundu he andu amwe ukira ni inyuothe handu okuri uri wika utigere yangi no magakugucia thi mwagu kwambatira na othe hamwe ndungiaka nyumba ya ngorofa gicagi-ini kia nyumba cia nyeki no ndungikara thayu uhindi umona guku Nairobi mundu eragwo rehe idea oko wina idea onako nduri na mbeca magufanda 100% uthi urute ona ungigathi ugwe idea yako ya kuruta wira ukiomonie ndekire no nikyo tawitire wira no ndo na diet no magakuhe ingi ithuĩ nginya mũrũ wa maitũ ndĩmũkombe kĩndũ ndarĩ mawatho 10 ma mbeca njenga ngĩrĩkia watho wa mbere wambe ũkĩrĩhe mwathani gĩcunjĩ gĩa 10 akorwo mũkristiano gĩcunjĩ gĩa 10 watho wa kerĩ no nginya ũkĩrĩha learn to pay yourself watho wa gatatũ wa bata mũno njenga mbere ya kũgũra kĩndũ kĩa goro mũno no nginya rĩke kĩndũ gĩtagwo shop window shopping tũkaringwo kĩongo na kena gĩthũngũ akorwo nĩ mũgũnda due diligence watho wa kana tigai competition tondũ hinya wa ndĩritũ tiguo wa njenga na ndekagwo na yaũ watho wa gatano tiga gutuika wa kuhuragira andu thimu moragia ciro tena mbango no nginya thimu ni mbeca iriaga tiga kuhuraga thimu ng'aru hello njenga ni kwa urire ng'aru andu ri mugunda na ndi meteorological officer ni ndeta wa kore tigero heane tiga tho heane horo aria watho wa gatandatu moni ahithagie mbeca ciake kuhithia mbeca kuhithia ndiritu hari kindu tagwo passive investment and active investment passive ni haria mundu agura atacia cia East African breweries bithiaga mbokiragia ndu mutinywe ma ona kore pastor nywe igiri nywe itu ni cia ni wetore kugura no wagura no ni hego kitego dividend watho wa mugwanja na wabata muno wathi supermarket ndukana thi supermarket uri muhutu kuringana kindu tagwo consumer behavior mundu wothe muhutu agura kindu gothe kiri supermarket kingirika wakone so njoko kugura bagiti 10 wakone negatoka kugura 10 igathi gothukagira nyumba na mbeca ni wekire atia watho wa kana kuaga shopping list andika kire urenda kire kire dukati yaku akondo cia na dipasti cia kwetera icio iri na mwene na niko juga ona ugithi thibitari ni kuri motion na ndwitaga motion uri yakuri agukwigi watho wa kana na bata muno derito avoid quick make it a pyramid schemes avoid quick risk schemes atoka romu ndito ekeda milioni cia kwithana tukuhage 15 ni ugute mbeca ni ugute okionoria na enda muno ikuraga mambo wa 10 tigwa munini muno mathai yoge voi no nginya tukorwo na ndereti ino ringi eta kibere Kimuri 101 no nginya tukorwo na ndereti ino ringi tondu inona twena wera wa kuruta ni githomo uri weciria ati ndeto ici ni iria ragio thiini wa umemereki nitwageria na nitwakenio ni inyu muno na no nginyagia muke ringi twale ndereti ino tugikorwo ona kana suka bagi Mr. Jenga uyu mwana keri nitoko muta sikuwa nyamo ya munyi maguru itagwo super guri ati anda gucera ogithaka nguko ya gicagi ndoko uyu mwangi na biashara numubuga mutarajiwa asante sana maoni ni maige muno twina kifoge Kinya, Akoga Morning Mike, happy for your program. Say hi to Daktari and happy to hear him again. Was in our school last time, very bright. Martin Kavira Nyawera. Morning Mike and Jenga. Our education system and our parents have encouraged the notion of working for money, getting educated and securing a good job instead of advising and encouraging them on how money should work for them through starting business. Nigeria etoka royo hideweki startups na education. That's why there is a lot of unemployment in our country, because everyone want to be employed. Let's start teaching people how to make money, but not how to work for money.
Jim Chero, I hope new education system will assist young people know where you are taught to do business. I have been in business and I know it's possible to succeed. It's not a must to steal. I have seen some of my friends coming up very well. My friends' information is power and it's possible. Paul Food akaga utaro no anyu mwega muno muturire wakwa no usejetie nyodo wa Kimuri. Asante sana. Na hasho mpenda amani akaga hai Mike geitheria jaba ya wera. Wow, Dr. Kivisho arajaka siya mahiga akajokeria akaja kura siya doro. Akaga mataro make ni mamwanya muno ni magotie kiega kiumaga hega. Esirogo watching from Barigo County. Hey, Barigo. Asante sana. The motion is very encouraging and teaching too. Congrats to the fantastic job that you are doing, guys. Media Murutani Ushio Mono. Na shugo jega mono 100% love the spirit. Jeremiah Mwagi, asante sana kawa wow, today you hit the nail on its head. CM Maina kawa morning sir Mike, yes we can be financially independent but the problem is their nyama nisio nyige. Sami Karaja mwene Nairobi kawa hello waihora teoria dagitari Kevisho kana modo odokomaga giri igere per day ni abatie kuwa loan kana abatie we kate we kolia okay nege muno kwina magidirago kago Michael Erisho Prazo. Lack of unemployment is like us in this great nation. Otherwise we've got ideas but I'll never met due to lack of capital. Baba Jao Mo James Sakos Nosho igihono kia wajiko na by then tukawa Sakos yone one kiwa go horo shi ogakora interest na kido 18 or even 20% or even 30%. Asante katoliki. Tuira Baba Jao Virginia Sam Roheni lege Gesharo Machocho Junior na nige Eve Arvin Kariup. Hey Michael. Wera umamwega muno kantu ashokia gatho ndo akemuri nugo wera witu twa kwihora githurikana kuga tori oge muno nona mwaki hoya go haria uri ashokia muno tuma na muthuri murata witu muno James Mwangi na twa kudonetera dagitari ni mwamenyana thegio ni mojoria na ningi dagitari Paul Kifisho murutani hari horo kirira kia uhoro wa uigithia Michael irio twakena ni gatho tuliane ate andũ aitũ mamathe ũgĩ na institutions iria cia gĩthomo iteithĩrĩrie matũra marĩa irĩ no akĩigua ntwerwo atĩ wakĩrĩkia ndũgathiĩ kwendia buroti maguta maguta. Asante sana. Nyeje sago Michael Jega gauga ni gatho nyingi muno ni uria mukoretwo mwi hamwe na ithuĩ na no tũgũthiĩ na mbere na kurehe tabarĩra ĩno tukirehaga maũndũ ngũrani nĩguo twakane ithuĩ ithuothe. Gauga mũtindie thayũ na mĩeri nĩ twaringena atĩ kweri gũtirĩ mwana ũtũraga ng'ong'o mwana nĩ athi Gaya mwende tuko na Professor Hwaine hĩndĩ ya ũkera kuma thaa 3:30 nginya thaa 6 na ugaga Ngai mutindie thayũ mungĩrore magokumia na Jehova Ngai amũrathime. Asante sana.